Evo ga, 25. oktobar. Veterinarski inspektori su napisali odgovor da nema zlostavljanja psa. Stojana Ljubića 123. Za njih ovo nije zlostavljanje psa. Evo odgovor, bio sam danas u policije, zatekli su ga u takvo stanje, naravno. Vidite, na oko metra, sad su mu izgledano 2. A vidite kakvi kriminalci okorjeli su u Srbiji i usuđuju se da napišu takvo rješenje. Naravno, napisali su onaj fizički napad na mene, kaže, to je ništa, kaže, ne postoji. Kaznu mi napisali što sam parkirao od sam puta supaljen migavac. Ja ne znam dok će ovakvi kriminalci da vladaju Srbijom. Pazite, evo, kaže nema zlostavljanja psa. Vidi se lanac, evo nema ni vodoča.